Айзада сұлу деген ол шай қойыңыздаршы туғандар. Айзада сұлу дегендер болса. Жоқ, Бексұлтан красавчик деген ол шай қойыңыздар. Шындығында екі жарыс бір-біріне жарасқан ең мықты төбелер көз тимесін, сөз тимесін деген. Бексұлтан жана Айзада екі дүйіне бақытты болсын деген инсандар барлығы зек болды бейіп өндірілші. Емдегі ұшыл жақсы тілеген қошылар болса. Келесі жыл екі жас ұлды болсын, қызды болсын, егізді болсын деген инсандар екі болды екі жаққа жайыңыздар. Бір-біріңізді жеткеніңізге қойыңыз, екі тарапқа қойыңыздар. Бір-біріңізді жеткеніңіздер қойыңыздар. Барлығыз қойған болсақ, біргеліктен, бір-екі-үш, массаж қойыңыздар. Ол массаж медицинада изделген туғандар. Инсанның маңайы көтеріп, таяқнаша ет аралдан шарчосын жалы деген. Мына мелеп шарчақалыңыздар, біраз есалған жолтыңыздар. Бөлім салтыңыздарға сый тамақтар тартылуда, тамағыңыздардан болсын дейді. Менен екінші ойындың башында өзгөчө талантты инсандар шақырып келіп тұрады. Еліміздің аттың қашқасына емес, өзінің елі танымал болып болған туғандар, өңкі жастағызды құттықтап келіп отырған Қырғызың Сыймықполұлы, Көк Бақын Идрис Айтбаев ағасы шақырып ол шақырыңыздар. Antırақтың артынан ырдай тұрған бір кезек ақының арпар ене. Ақыныңдың ырдаппай ой қиялын бұзу атқан мына екі бала не. Антырағы бүткіл соң ақының мында кеп тұрсам, орындықтан орношып жақсы тілек кеп тұрсам, барымызды чоғылтып бүгін үйленіп жатқан Бексұлтанға барыңар, екі қолдың өйдегі көтеріліп тұрдыңар, ерінбестен екі жас десен ақыл ұрдыңар, Айзадаға дегенде андадағы чаптыңар, екі қолға чаптылап алды көшті аштыңар, анандағы мен келсем, бірда бұл жерде қиындарға тең келсем, қазақ менен айтышып, қинасын бүгін тең алсам, момындай бүгін ырдап келіме қуат бер алсам, андай болса келеді, ассалаумағалейкум, уағалейкум салам ұрдыда, жаңа чапқан қолдырды маған да чап береді. Біразымен чапқандар, ақындың ірі чапқандар, ебірлері чапқан жоқ, тамақтан қолын ашқан жоқ. Анседағы баштайын, алдыға қадам таштайын, бүгінгі тойдың ырдығы менен айторғы сөзін таптайын. Ол тұрсаңар тыншырақ, ақындың сөзі тыншығар, сендер ызы жыл салып тұрсаңар, көңілімді бұрсаңар, менден қанды бір шығар. Анда Бексұлтандың достары, біраз тыншырақ ені тұрсаңар, ой қиялым сендерден қачыратқан оқшығы, айналайын жан досым, чөнтөктен қолың алмайсың. Ақын менен іші жоқ, бакалды қорға бармайсың. 5 минут сабыр қылсаңар, өрттеле қалмайсың. Екеуі жаман мас болды, ақынға жаман қас болды.
boşodu iki kolumdu, uksamar bolu oyundu. Hamda Bek Sultan'day balanar, üylenip çakkan uçura. Aldı göstü yalı gülenip çakkan uçura. Ateneden Ayza'dan üylenip çakkan uçura. Akın boluvanda ben aytayın çımışını. Atenenin altında özü akkan özgöçe. Vurulur baktı kuma, aynanayın Bek Sultan. Kutlu olsun toyunar, 6 günlük ömürde bit karmasıp kolunar. Caratkanın koldosundan açık olsun çolunar. Eki yaşkan yerim bey, koldum gelse de tuğran alakan traboyumi. Karmaşkalı sol kolunar, bekem bolup çürgüle. Birbirin dibi ömür bugünkü köy süygüle. Örnöktü olsun başkana sinir başlap yapman üygüle. Atenindin kilegin, Aktay turgan bol bola, çal kolunuk döşöktü çapay turgan bol bola. Bildim barın ertege, iki yaş bıktın ekende, kolu komşu göçünür maktay turgan bol bola. Akmatan alı gelimden, göngür böksür böstün bol bola. Adamdağın Ayza'da, bugün Bek Sultan'ın üyüne, açıp girse geçigin, gelir ki canım bismillah, vermedip durmadın ağlap bölümdün beşigin. Ebi Bek Sultan'day hırzana, tarbiyalap taptagan, caman bir sözden saktagan, büyülenip cana tuğlum de, uşun çocukta maktagan. Bek Sultan'dan apasın, Allah oldu ömürde, uzak ömür yaşarsın. Atan üçün ırtasam, tügöt koynırdın sapasın. Handay olsa bul derge, Bek Bıraktay ananı, Manzuraday abanı, koldu gelse bana bir el göstey ananı. Manzura aban kaydakin, görünse gözde faydakin, bakırsan beri çıkpay bize münüm depet çaydakin. Aynanayın Manzura, mahtanayın ırdayın, Manzura'nı men bugün, görüp gözüm çırrayın. Manzura'day enemiz, Barakende kana ver, bir öcerim var olsa barı balık gelemiz. Anangı çamına gel, Aysalı'day solulu, tarmiyalap paptagan. Bek Sultan'da versin benim de başkagan, eşik açmagan. İş tavandı kudalar, işin ermenin maktanam. Bek Sultan'day diyor bana işin ermenin maktanam. Cumavay'day apamız, Gülay'ımday apamız. Silerdi da kana ver olumuz, tanırdak yapamız. Kuday koşon kudalar, mintillik bana sabarın. Bekim olup bir katarda biri getirsin katarın. Eki yaştın vaktına uzak ömür yaşadın. Arandı camına gel, boylu olgun Manzura. Başkasından başkaça boylu olgun Manzura. Canıma yakın geldi be. Haceke sizge rahmat. Uşunday sulu kızlardı tarmayalattır sizi rastlar. O yine iki çolu geldiniz. İkincisinde bir var 500 alıp geldiniz. Ansedanın hakkında cumartıka verdiniz. Manzura beri geliniz. Sizdi sıylak mınaket çoğul oluşunca geliniz. Yelikem dursun canımda birer gereğinin emriz. Bek Sultan'day hırsana, tarbiyalap taptagan. Gelin gelip büyüne, Mansur apam suyuna. Puan için karasam gödününe bakmagan. Mansur'an için kara bir dağdan kalmasın alakanın çapağını. Baktulu olup baldarın, güyünden bereke but çıkmasın. Baktulu olup iki yaş yaman bir gepten okmasın. Manzura'day enemiz, gelir ki cılın iki yaştan ne verecidin çıttasın. Anandağı Manzura, şıvıra belden de boktun. İki kızdın canında, bir balasın başkaca. Bakkan eken de boktum, kadık tulay gelinde. Bakkan eken de boktum, kalk olsun anın de boktum. Kolu butun uzarıp, balkoğunday uanıp. Purup yakkanı çorru, pelin gana salamın. Sumut yakkanı çorru, anday olsun yeneken. Kançalık bakla oldursan benim baklagan sözüm gerekin. Elimden giyim Manzura, canınız
buyursa Ayzada güçlemekten Ayzadanın töründe Sen culucum sattı çögün Oltur alıp boğulursun Kollarımın palıda Kaçan bütedegen hep mında manzuradan ağlıda Aynalayın Ayzada Yalnız durgan balaga tiyip çakkan uçurum Jigitlerden mırzasın bilip çakkan uçurum En sonumuna kırasak çıktın ilip çakkan uçurum Karasam menden bölük akın çok Sağa turgan sözüm var Anday bolsa bolup karap durgan gözüm var Kırlışkanı barkan жерден seni menin alsın yok Жалғыз turgan balaga жалғыз gelin ekensin Andan aytkanımды uğup al Janında turgan enеңe aytkanına gönüp al Eneң менен ушундай топулуна толуп al Бактылуу болуш опогой Мансура менен биригип экөөң бир мафия болуп al Через Мансура аркылуу Бексултан менен ананда кайнатаңды согуп ал Айтор Мансурадай энеңдин айты бүткү соозунда копиясы болгонум Мансуранын сире копиясы болгонум Бактылуу болуш опогой жалгыз келин экенсиң Жаныңдагы энеңдин копулуна болгонум Көңүлүн алып шат кылдың Энеңде колун жылда бошотпой 8 bala төрөп берип немерелерди бактырган ошондой болсун ылайын Такура колду чапкыла кабылгын сулайын Бечарадан бери ырдадым Мансураң элдин баары пул берсе өзүм желе жыргадым Мына булар майда экен Майда болуп турса да булар бензиниме пайда экен Ал эми өз билгеним келейин Мына бул турган элүүнү живой стойкама берейин Чөнтөгүңө саласың Саламайды апаңа бир шакалат аласың Ансе дагы жанымда жардам кылган баласың Эми Мансураң элем келиңиз Алыстан салам айтыптыр тынычтай болгон эриңиз Ансе дагы убанып жакшылык аң уланып Тойдо бистен оғындай 500 акча суналып Мынаны болгон аласыз Келерки жылы буйрса немерелүү болгондо базарды көздөй барасыз Акын берген акчага немереге ырымдап комплект сатып аласыз Немереңиз буйрса өзүңүз эркелеп жакын болсун ылайын Ырымдап кийим алыңыз немереңиз бизге окшош акын болсун ылайын Ал эми мына Бексултан өзүмө сөзүм сунайын Айланайым Бексултан айтканыма кеп турсаң Бактылуу болуш оңой ата энеңең эч качан жылуу жумшак төшөгүң жылуу жумшак тамагың жылуу жумшак мамилеңдин аянбаган болгула жалкоолукка колуңду таянбаган болгула бактылуу болуш оңой Мансурадай энемдин копулуна толгула анандагы Бексултан жаныңдагы аялың аманат болуп келди да аманат кылып ата эне атайлап сага берди да анда кал айтканымды тыңдагын аманатка эч качан кыянатты кылбагын Айзада менен бир жашап бактылуу болуп жырдагын алаңгычаң эки дос Ерінбестен келгенде Екі дос оңой қалдым Қана бір қол чаппасаң шерменді Бексултан менен Айзада Hazır берген ақчамды Енекем неге тоғытпойт Беріп қойсам қайра не тағы берді сен неге Же бергенің аз екен деп тағы бергін деп айтат Ким білет атайдап намек қылып кел айтат Анда беріңіз 500-ді қайра 1000 қылам көріп қойсын еліңіз Мұна жомарттығын мен деген Алғаныңдың еми бір жақшылыға тең деген Оа барып келіп жолдоп тұр Азыр берген 500-ға комплект келбейт екенді ойдоп тұр Анда мына 1000 қылам ені болдың ечемдің Жан дүйнөсүн тим кылам
bolam, emin aylanayın ayzada, jakşın ayal belgisi, açık bolup jamadı, konoktun gelip belgisi, alganım jakşın ekendip, maqtanıp dürsün tanında, Bek Sultan'da yergisi, oşundoy bolup ekögür, ıntımakta kaldılar, birimdekte dürsügür, göğüşler bolup aldı da, akıl aytam silerge jakşılap kulak saldılar, üygülü degen birinci, birimdikten baştalar, har bir üygülün abirok, ıntımak menen saktalar, oşundoktan ekögür, ıntımakın ettegen, ıntımak menen uşunday, beken tutmayanan, tanıdırap alıp getpegen, har bir ayttan gebindin har günü koyup, üyüngdün diskingdin ara bestegen, aylanayın eki taş, ıntımak menen birinci, sözüm menen süyleşkün, sözümdü taşlavandan son, ımanap kalıp ögögür, gözüm menen süyleşkün, ay dur, Jamanlıktan götürme, ayzadadan kalarım, alışkandan hiç kaçan ünümdü büyük götürme, Paktan eşit özeşik, hiç kaçan da yapmağın, hiç kaynının hiç kaçan, kabağında kapmağın, ananda vargan yerden koşunday, alepli gelip bol bunun imanı satsaklamın, ateningdi gördüm da, alarga gönül böldüm da, akıl estüğü kişiler, ayzadanı bakmanға, akılgan eken dişiler, aylanayın kudalar, ırazının silerge, ırakmadaydı bolduram, İşkamandık kulelge, ayzada, götür başlı getir de, götür başlı büyük get, atelingdin argaçan kadırın barkın bilip get, bargan jergen ayzada, taştay batıp buyursa suday bolup singip ver. Toyga gelgen konoktor başkalardan bölöktür, silerdin de uyumda koro dolu koy bolsun. Uğuluyla kız verip bağırlarda toy bulsun, toy bolup çapkan gezinde, hoşol günü geçinde, ben siyahtım akındı çakıra durgan oy bolsun. Çakırçılar var beken, kulağın salı bulayım, kara bir karakan çapkan bolsun. Hazırlıkın aytkanırlarım, oy ağam hiç aytmaga kılbarım. Karap karap oldursam canımdağı vaykede işiniz sonun turbayva, jardan bergen jardamcı işiniz sonun turbayva, kastümdü tatsa jetpegen degen işiniz sonun turbayva, aylanayın canıgan güllönde kunga çaldırap degi işiniz sonun turbayva, aksedanın özünde komulsa başı vırdayla, emin akındır aytkanırları, bul toydun bolsun belege, aşıkça gepte hoş bolsun, gelir geceli buluygu, buyursa tentek toyga gelene, uzatmastan andanın, tokta toyum meneme, anda toyga gelgen kudalar, ıntımakta dürsögür baldarlar buğanar, jaratkandan çapçalı selim var bir gana ıntımakta suranar, anda kudaların uşindep, jakçılıkta tübölüp kaptaşkan kuda bolgula, imanı ortada saktaşkan kuda bolgula, birbirindin öyde de barktaşkan kuda bolgula, bendesine koşulup, perişteler çoğulup bu asmanda törtündü maktaşkan kuda bolgula, min yıldık kuda sabarın, buzulbastan kadarın, görseybesin kana bir alakan çağ koyulur. Kuşunu benim bol deme, gönlümde tol deme, art katardan cügöndü, ansız dere canatan, silergen aytı berem dep çaptagan ırım tügöndü. Rabbim, Allah'tan çaptan kişilerin kollarından perişteleri öpkesin. Kimdeki kol çapkamada sığlayın, ömür boyu toyları var, koşunca verip bir örgün. Hürmetli hocama, gelin güzel. Benim bir de sen ayda geleyim. Bek Sultan Aysan'a. Hepimiz örgü hayırlı. Üyleniş omoy, üy boluş kıyın de koyutlarızlar. Şey başkanım. Bir günlük toyun benim maktanbayı, bir ömürlük yaşoğum benim maktan deyip Kırgızda. Bir günlük toyuma bana koysa, akın emes acı gelip katışsa da bir günlük toyu geteverir. Biroq bir ömürlük yaşoğum manilü. Japı gelgen konuklarıma hayırlam. 2 yaş baktılı olsun dese jana 2 kolunlardı götürdüңөр. Kulak salыңыздар götürbeyle, men jan götürgönday bolam. Jalpыңардан soranam. Bugün biröөнүн үйü örtlenip ketse,
Өрттөнүп аткан үйдү чурка барып сактайбыз. Бирок бирөөнүн үй бүлөсү бузулуп атса, чурка барып сактабай жатабыз. Тескерисинче, ажырашып кеткен үй бүлөнүн артынан өзү тоюн деле начар көрүнгөн болчу деп сүйрөп отурабыз кайра. Жалпыңардан суранам. Келиңиздер. Мана ол тойго келип жеп ичкендин акысын качан бересиздер айтайынбы? Өмүр бою ушул 2 жаш менен катташып бактылуу болгула. Тоюңарга барып мен да катышканмын. Урушпагыла, ынтымакта жашагыла деп жашоодагы тажрыйбаңарды 2 жашка айтып турсаңар, ана ошондо жеген ичкен актаган болосуздар. Жалпыңардан суранам. Келини бар кайненелер кол көтөрүңүздөр. Келини бар кайненелер кол көтөрүңүздөр. Көтөргөн колуңар келиндин чайын ичип 100 жыл сиздерге кызмат кылсын. Кулак салыңыздар. Маңзур апам баш болуп жалпы кайненелерге кайрылам. Керек болсо YouTube'га жүктөп салып бүтүн кыргыз элине кайрылам. Келин жаман эмес. Келген жер жаман деп коет. Келин эч качан өзүнүн үйүнөн чыгып атканда барайын ушу кайненемдин сазайын берем деп келген эмес. Ошондон жалпы энелерден суранам, келиниң менен урушуп, балам менен ажыраштырып, небериңди жетим калдыргандан көрө жашарыбызды жашап бүттүк. 1 килограмм ет сатып алып берип, тузун көбүрөөк кошуп анамызга жеп отурайлы деп болду. Бирок ушул жерде келиндер баш ийкемей туура айтат. Жайнады деп атасыңар. Келиндерге да кайрылам. Келиндер кулак салгыла. Кызым сага айтам. Керегем сага айтам, келиним сен ук деген кеп бар. Угум сага айтам, уулум сен ук деген кеп бар. Андай болса, Айзада сага айтам. Мана ол жердеги бардык келиндер уккула, силер уккула. Кыргыздын бир макалын айтам. Жакшы чыкса келиниң, балаңды баштан төрөйсүң. Жаман чыкса келиниң, өз уулуңа өгөйсүң деген кеп бар. Келиндер, эриңерди өзүнүн энесине өгөй бала кылмаңыздар сурадычы. Ушул жерде кол жабыш керек болчу экен. Урматтуу 2 жаш. Экөөңөр бактылуу болуштун бир гана жолу бар. Бактылуу үйдө эрдин да айтканы болбойт, аялдын да айтканы болбойт. Бактылуу үйдө Алланын айтканы болот. Ошондон экөөңөрдүн үйүңөрдө биринчи орунда Алланын айтканы боло турган, Пайгамбарыбыз алейхисаламдын хадистери орундала турган, үйүңөрдө адеп ахлактуу туура жолдон адашпаган, жамандыкка жанашпаган, энесүнүн актаган, Кудай Тааланын Куранын жактаган ыймандуу уул кыздар төрөлсүн. Урматтуу 2 жаш, дагы бир кеңешим. Таап келген акча эркекте турат, жок аялда турат. Жок, мындай мыйзам жок. Таап келген акча үй бүлө мүчөлөрүнүн кайсы бири үнөмдүү сактай билсе, ошодо турат туугандар. Аялың үнөмдүү сактаса ага бер, эриң үнөмдүү сактаса ага бер. Бирок аялдардан суранам, эриңдин аманатын сактап аткан кезде, эриңдин туугандары үчүн жумшап аткан кезде тоскоолдук кылбаңыздар. Акыркы сөзүм. Үйлөнүш Алла Тааладан буйрук бир парыз. Пайгамбарыбыз алейхисаламдан бир сүннөт. Ошондон бүгүн колуңарга алып аткан ЗАГС күбөлүгү биринчи акыркы жолу болсун. Мындан кийин үйгө кошула турган документтер жок дегенде 8 жолу метрикелер кошулсун. 8 жолу метрикелердин жентек тоюнда атың өчкөр арактын бири да катышпаган болсун деп билетин айтып. Кыргыздын бир макалы сиздерге берек болсун. 2 жаш. Айзада, жакшы аял эрдин көркө, жакшы эркек элдин көркө дейт. Келиңиздер. Айзада, Бек Султандын көркө, Бек Султан бүтүндөй кыргыз элдин көркө болсун. Кол чабыңыздар. Чоңурма. Рахмат Аяшиним. Сиздин башыңыз Кашкардай кыргыз элине таанылгансыз. Өзүмүн bir Аяшинин жерде мактап атат эмес, бул ушундай эмеңиз өргө жагылсын. Сизди кыргыз эли бактайт, баалайт, сыймыктанат. Ошол сөздөр менин үй бүлөмдө сизге ак жол. Рахмат сизге, ар дайым бар болуң, бай болуң. Көп маған Идрис Айтбай қаласы ол чайқонсыр туғандары. Чоң рахмат берейін арасында айтады. Бар болыңыздар, тыныш аяқ, мақсыл өте. Чоң рахмат.